Yayikhetha inkosi yasezulwini. Ayibangcwele sibuthene ngendaba enkulu eyafika emhlabeni. Sihluleka ukuyibabaza. Wafika nangakithi uShembe basho njalo abakhokheli. Ade bephethe inkosi. Bathi nangakini wafika. Wafika nangakithi uShembe wafika wazigila imanga emhlabeni. Uma efika ebheke kwese lapha ngezansi kwakukhona induna lapho yakwaNcubo wayibheke lapha. Kwase kuletha ingane yayiseyagula intombi seyindala nje yaletha kuye. Yayigula lengane seyaze yaqothuka lapha inwele ingasenazo. Ngiyaxolisa kuwe wena nempandla. Yayisine lengane. Kanti inempandla nje kukhona into eyidlayo lapha ngaphakathi. Yathi mayiletha enkosini yamaNazaretha. Yafaka ubhoko lapha emanzini. Yathi kayiphuziswe le ngane. Yaphuziswa le ngane. Yabuya ngoba yayisihlele ilele phansi kwabuya iphalaza lento ilele phansi ngesisu kwaphuma uqaba. Yabuya yaphinda yagonyuluka le ngane kwaphuma ishongolo. Sifanele simbonge uShembe ayibonge inkosi. Ethempeleni engulo kwakusasemzini womkhwana. Uma efika uShembe ngesikhathi evela kade eboshiwe kwaNongoma walala kulomuzi kwakunenkosikazi yakwaZulu eyayigane kulomuzi sathi ibiza kuthiwa uMaphitha. Uma sefika kulomuzi wabuza ukuthi awekhona amakholwa avela amakholwa wathi ngifuna ukuyobagezela abantu base kuba khona inhloli lezi inhloli zase zimthatha uShembe sezimusa esizibeni esinengwenya bathi ufuneka ahliwe zingwenya. Uma sefika kulesi siba wafike wema wasibuka lesi siba. Wasethi makhosi akhona la. Ngicela ukuzogeza abantu kwababa phumani. Wathula kwathi du wabuye waphinda ngokwesibili wathi mase ephinda ngokwesithathu wakhatha esikhuluma ngamandla amakhulu yeqhamuka ngenhla ingwenya yakhe dwi
yadlula wathi uya ngapha nje alikho isibuko ngapha phindela emva uwela ngenhla yabuya yashona ngenhla wathi khuphuka lapho yathi khuphuka iphuma emanzini iphindele emanzini wathi khuphuka yakhuphuka wathi wena useleleni lapho landela phumile nayo yabuye yamlandela yathi twi wathi lapho uyangakhona alikho isibuko landela khuphuka lapho landela phumile nayo yabuye yamlandela yathi twi wathi lapho uyangakhona alikho isibuko landela khuphuka lapho okhuphuke khona lo nomoya nayo yakhuphuka lapho wathi zonke izinto ezikhona lapha emfuleni ayiphume zonke kwaphuma uxamo kwaphuma ufuthi kwaphuma amafusi manzi yonke into wathi yosana abantu babuka ingwenye bathi siyahamba namhlanje wathi sondelani abantu bangavumi ukusondela waphuma wayithatha ngababili esenabo athi masefika lapha umuntu ambambe athi shona phansi umuntu engafuni ukushona phansi ubuka ingwenye lapha zingekhona zikhethe ngaphezulu komfulo uzokushona phansi sila shona phansi umuntu engafuni ukushona ambamba amshonise phansi abhuke umuntu ngesitumo isekhona kodongeni ubaba lapha kabhajadiswa khona ayibonga inkosi sasihlala noGumede wasemthandeni uthi ngangikhona ngenye emini ubaba omkhulu efika eThekwini esezoyala uthi wahlehlisa ulwandle wathi hlehla lwahlehla wathi hlehla uthela ulandele kancane wahlehlisa uthi lwaze lwafika ekugcineni uthi mase kufike lapha wathi sanibeka lapha sinobaba ubani ukususela baningamasi Nkosi wabusisa